Meso yerampi wa mubiji kabiji ke kibese kimo kyanema wingi ku mubiji wa muntu. Meso nangwa byonkabyo ke kibese kimo kijibingi na ntete kabiji kikebwa kwikira mabingi burongo. Bino byo bimweka jiso mukachi kabiji jijina bibese byapsana bingi. Pakipatere kya Mukinge Mission Hospital munkambi ya Kasempa pajiba Jairos Fumpa bashayuka pabya meso bapeya ne kuyukanye kwa bingi mwaira uno mwingiro. Rero twayana kwisamba nabo pakubamba tumvwishe mwapita ntete ya meso apa kabiji nebyo twakonsha kurama meso eti burongo. Patanshitu muntu nge wafika kuno kukibamba kya meso wafu inwa kwinembesha amajina anji myaka nekoekara kuba mingiro batambwira bantu bajina rukatajo nangwa kubo batu bakeba kufunda nangwa kupimisha meso wabo. Kabiji kwikara nekuya na kumwese kamuntu meso wanji kupichira mukumutangisha vyambo byabayane bicheche kuingijisha jiso jimo pakubamba bamone inge kujijiji na rukatajo. Kufuma popo pano kwikara kuya muofeshi muikara bene bashayuka pakubamba bapime meso kuingidisha bingamba. Bafumpa kechibengera tubonkene bajina bantu bakwabo bobengira nabo muno mwingiro wakutarapa meso w'abantu. Inoka biji yo minkinyi yo bengidisha mukupima ko meso abantu pakubamba bayuke makatajo apa kabiji ne kumona bukwasho bwafainu abo bantu. Bino byonse bingamba bingidisha burume bwa maraiti pakubamba bingire burongo. Bafumpa pano bena kupima bano bainetu meso panyuma yakuba be batumbura jiso jimo myeji cheche yapichirepo. Kino kingamba kwikarane kwikendisha ne kwikichuna pakubamba bamweshe burongo monse mwakapera meso wa muntu pakubamba bamone pene pajiru katajo. Panyuma yakupwisha kupima kwikara pano kumurumburuira muntu byo batana mwaira meso wanji obaje kupimanga. Yafita jibiji yakyo kyashaje pajiso. Ya wale yafita jibiji. Pano tsakoba ngetwanengeja tukeka sabe poto. Baba kyo kyafita tukepange poka wina kwa tulantura nishija. Ayi ni bai. Basanga ya. Ine sabe mulezera ko muchi wako ambamo mubigenga mu mesa. Baumondi msonda botwajenga nabo muruno rwendo pakukankarwa kutanga burongo nabo pano bapimishe meso wabo pakubamba bamone byo bakonsha kwibakwasha. Pano kwikara ne kuvwara fremu mo babika mabenkere ne kupiminamo malens afu inwa meso a muntu wapimwa apa kabiji pano kekuyana kusara fremu ye mukeba ingebe mutanamba meso enu akebi wabukwasho bwa magarashi. Pano tuwatendeka kufunda pamambo ajiso kabiji bafumpa batendeka na kurumburura mwaneme na meso kumubiji wa muntu. Tuambe namba pa menso ke kibese kimo kyanema kumubiji wa muntu byonka byanema bikwabo nowe matwi nangwamba tuambe mba jichima monka mo byaneme na pano jiso jichiko na rupsano pacheche mambo akubamba pojaneme na mambo amwe kanoye rampi wa muntu. Inge nangwa motoka wabura maraiti ne ufuku kwa waenda burongo ne wakonsha kupone nangwa mkimbo. Pano naonka mambo jiso janema mambo kerampi wa muntu wakonsha kubamba kende nangwa bunke bwanji javura nge ujina menso twamenamba ujinobe wakasuruka nobe ke muntu uji independent kecho wakonsha kukeba bukwasho kuba kwa upakomba konshe kuya kwake kuyane. Bafumba kabiji barumburura ne mwaira bikora bya meso kikatakata byo tutanwa nabyo atweba abantu bafita. Bikora bya meso byavura panutsa kwamba ko bicheche abya byotoka konsha kumona pakimene pakimye. Sakutendeka nobe kikora ya kutobora. Kikora kya kutobora kya konsha kuikara na muntu jiense kikatakata mukime kya kisaro. Mambo arukungu nemema kubura kuvurane yakepa ne bavura abantu kechi batako maana mu wa meso abone
nanchi ne turongoro twakonsha kutwera umenso ne kutampa kukorwa kikora ya kutobora ne kebatopole kemone mapota avurane kime kya tena ngwa muntu kechiwafuma paturone acho kyapera kubuka kaijikuchi kikwabo kibukora kyotu bamba muntu kwanye basemwatu nakyo kana kacheche pacheche tu kina kuikwanya pacheche tu kuikwanya naba mwikatale meso ayo nakumweka nobe ya fituruka ne bikope bya fituruka ayo yanavyo kebikora kutanavyo tusemwa navyo abyake tusemwa navyo kujikora kwabo kya nema nangwa kileta tukatajo kumeso ne kupofora kechikora kya mpwishi akechikora twaji nakyo kuno kukasempa kumufumbwe mambo akubamba twaikara kinkara nkuro nabe bakwetu baroshi mambo ko kyavura kya kine ngimwaya umujumo akonsha kutana mbape bantu 20 kampe 19 batina kino chikora kya mpweshi mambo abanyama babo ne barunji bavura akino chikora nowe mkyaro kyetu yakasempa kya chepana pano kyatama kya kine kayo jikuti kikora chikwago kyobetamba glaucoma kechikora kya kileta pressure nangwamba mema kuvura mumenso ne jiso jao manobe jiwe pano mambo abyo nkaja konsha kona ona menso abino tusemwa nabyo pano mino kimekya kwamba tuikiyuke kimekya kubange muntu afika nobe waikara na 40 years kuyane kurutwe kikata katatu ya warume ni atwe bafite kitu temwa kya kine pano kichikora ni ura umona tumba ngena ikara byonka kipona kuikimona ne mushiji kumumona ne panoke ube no kwenda bibye nishiki atende kaja chikora chikwawo kya kashishito mwane kinyo kya kashishito akizipa bichi inge mwana mucheche watampa kupuputa ufuku kime kya ufuku mona ne ke kubamba wa kichuji na vitamin A mu mashi anjine pano mambo akura kuwika na vitamin A menso aikara shishipera mambo ya vitamine ike wakumeswa kwamba tukonshe kumona ufuku cyo kine kini kafurumende kyabi kila vitamine kushuga bakwamba bonse kila takatabana bashukirwe kashishitwa kuchikashishitwa kamubukurumpe akanoka tendeka na miaka ya 20 years kikatakatate baba rume nani abyabimona ufuku bikoka kimejja kufika na 20 years ke ushishite kumona mutene ufuku kumona ni mutewa konsha kumona ufuku wimpofu panonge kyakoma wawera waikara mpofu minosaka umona kupacheche kechakwamba wakonsha kwenda bunkene kana bintuka byakonsha kona ona meso wa muntu nangwa kukataja abantu kukankarwa kumona burongo byavura byona meso sakutendeka kikatakataba kwetu batemwa byakurwarora ndombo mwane makofi mafaindi abya byona meso ke kwikosha mambo nge mwimba muntu jikofi jashinta bingi mujiso jiso jifatu konga mambo kai jiso jawo no be bor pano pressure ya mkati ya mambo no mwifi nanka kyara jika jiso bavura boto amona ya byonka tu abakwetu baweringa aba kicho vara po magogoshi ne ke ayo ke obe bibye ke abenze pa kuweringa kwakura magarashi ne panoka akawonga mujiro wanyi uyana kusoka ponka potu mwena apa potu mwena ngitona kumona muntu burongo wasoka ponka nishiki hapo akafapo yakuba ni kyokyo twambira mbasebesha nge magogos kabijiki kwabo bakwetu baba mama grind kwa kubura kuvara magogos ne kafuma kakera ko katwera mujiso fuchi jiso nancho bimo byakonsha kuleta rukata jibi kwabo nabyo byo namona hapo nobe kwetu kuno muntu bamushipira mu menso kumuro baka onde mbene bikaye masukura yokimweka bakwamba mabere yo pano runsonga ne masukura byatama mabere mbuboko pano nawo atama mujua jarero pano tsakurungurura po byatamina number 1 sonso bakaonde bamba mbwafumya kumvyara wobe naye wa mkaji ngiwe wa murume pano kyamwekerepo barongo bami byona amona byavura oba kwetu bebaire no kwenda muroro wibashipira meso mbaleta imasukura muvyara batora masukura babika nanchi uji nanshiki ya
ya bonot bakatweja meso 2 days meso puchi yo kileta ati omasukura ketuyuka bijimo ne so barongo bamike kitwi ngebyayingiranga kana mambo bakwetu bakarabesunganga burongo pano lero jino mwayira ya vura bya kutora okaine tubireke mabere awama kyakine ki pano ingewa uti na twish twa 8 mwaronga mumeso musakutambura kabichi tunapo tuno kurekeshano mo baketu tuno kwitunda ikane mwana kikwabo runsonga ya runsonga imene kusoka meso abye bisatu bye inge tuyibika tureke kyanema kubika mema mambo mema mwakonsha kuyatana kuchikonse inge paji inge wa shipira muroro mumenso ya mama ingisha mema nangwa inge mwatwera kana kikamu mujizo twa ingisha mema avura kyakine kine ne kurabira pakadishi nangwa kureka mema saka zororoka kufuma ku muyengo wa mema abya kitu kwa shako bafumpa kabiji babwera batokeshapo nepa mambo amagarashi inge cyakubamba akonsha kona una meso nangwane mwaira magarashi awe kujowa wa makyakine kile kafako magarashi akonsha kuleta rukatajo kumenso monka mochitungwa ina ne sakutatura na yo twitamba refractive errors mu kizungu nangwa mu kikaondi kyakatata kamba kichibena kumwesha pale pane bano makonsha kuligana ngwa mwanyike mchechi 12 years 13 14 atampa kwingitisha magrasi mambo ka auno mwana wasenda nani menso kicha size ya rumburu kama ira yetulengereresa ni mambo lesa witulengere na kuikana na menso mwaira size ya mubiji wetu panenge menso amweka isha sakumweka kwa mama pakumona apa po pekeramba bintu imweke burongo bya toka burongo byafikira pakachi kwa kura kufika pafikira mapiki charane kubura kumona ni panoke kuleta magrasi mba tushinjike awa point akafike popa pa kuamba mwenga burongo owa magrasi pano bavuramba inge watampa kuvara magrasi ne rukata joni shruwa ba yaine barongo ba inge mwavara magrasi for 2 years nangwa 1 year nangwa 1 week kijitu kya kubamba pano inge mwafumya hapo wa magrasi musakumona mbakichi musakumona burongo ne magrasi ke kuimubura tu pipe mba bakwetu kwa mwamo na burongo ne kwa kubulamiwa nisheno kurumburura mba kikola kenyo yo kiji menso enyo byo aje panenge mwavara pa magrasi mwamo na burongo ke kuimubura mba amwa kwa nge mwavara amwa magrasi ne mkwashako kumona burongo panake chikarumburura mba aipa yanga na menso ine barongo ba o magrasi otupana kukipatera kujowa kumwena bako mba bakosha kumona kwa repa sana ape kumona ne nabo magrasi kwachi bachikurumpe nobe muwa pakutanga ke kutwara popa keuke wa magrasi yabweshe pape mamwenge windumbana utangira papo monga mwawa mokuyanyi ke uye pare pa chakapere komoba kuboko kwa ipi papa nukanke ukangaro kumona ne mwani mwai yatimukwasha mwatampa kutangira pape kampe about 30 cm pakutangira bantu bengidisha magarashi pakubamba bamune burongo bafwainwa kurama byepi magarashi yabo ibyo magrasi dobe yae amiyo inge mwa pota magrasi mukatana mbakuchi kako mukachi mjine kako kakisapi ako kakisapi ko kawama kuamshako magrasi mamukechika kakweburura popani kukira bisapi tubiji byonse mambo awe koto niye barengera kukwe waneke na burongo wakubamba pakupisha hapa ape na kuwama burongo kuchine tumuchito twingijisha twakwamba kuwama burongo magrasi kuya wamisha ngepa jimanyema nyepo ponse akwemuka po burongo pano kutumpika magrasi mumema kimeke abaya noberero jino kampe mema kecha jipa kampe akabukana ngwa kwa akonsha kuleta rukata joko kuma grasi nanchi kya wama kuingidisha tusapi twafainwa kuingidisha nangwa ka tishu nge mufwa ko makonsha kuingidisha nangwa tu cotton itwa tobetano mkipatera twa makosha kuingidisha kabiji magrasi yetu kechi twafaina kuyabika bibyene inge tuyabika bibye nishi ena kuyana kukushika papo pakachi panokya wama inge kichimwe na kuyengidishane muyabika bibye abyenge muyabika bibye nishi magrasi eno basakwika na bumi wa repa nangwa ingene makonsha kuyabika bibye kikuru abye byakwata pa table nsakuwa demos na nsakumwesha de karabi bibye pa menso panenge tuyoba mwavura makonsha kuyabika biko byobyo
nangwa ingene muyabika bibi abye kichafana kukwata patebula yo tofana kulama nangwa kusunga magarashi yetu ingene mulungu tumo nisha akweburuka pano inge akweburuka mkatana kwamba mbatampa kukana kubaka kuimukwasha ke kwamba mamagarashi yako kechako kama garashi ne kyakine jiso janema kabiji kyafwainu watu kwingijisha nangovu yonse mukurama wija meso yetu burongo pakubamba mweno yetu yabura kuikara yakatajiwa kwambira kuno kukipatera kya Mkinge Mission Hospital amwane Justin Kawisha namba shara ipo mwane.